Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikan nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Afasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu fa innama hisabuhu inna rabbi innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi firli warhamha wa anta khairur rahimin. Fa subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tudhirun. Yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayyi wa yuhyi arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus assalamul mu'minul muhaimin wa aziz jabbar mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Salamun ala nuhin fil alamin inna kadzalika nahzil muhsinin innahu min ibadina al-mu'minin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma inni asbatu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sidrin
وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أثبت منك في نعمة وعافية وستر فأتمن نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أثبت منك في نعمة وعافية وستر فأتمن نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسك بالعروة الوثقى لهم في السماء لا والله سميع العليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسك بالعروة الوثقى لهم في السماء لا والله سميع العليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسك بالعروة الوثقى لهم في السماء لا والله سميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.
أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أعوذ بك من شر النفس ومن شر كل دابة أنت آخذ من أشيادها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الحمل والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم فتني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أنقل من تحتي اللهم أنت ربي خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسكيني وأنت تميتني وأنت تهيني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أسبح بي من نعمة أو بعهد منك وحده لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يرسف أسوأ إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يرسف أسوأ إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يرسف أسوأ إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتسلم بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتسلم بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتسلم بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كارم الآباء والأمهات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كارم الآباء والأمهات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كارم الآباء والأمهات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كارم الآباء والأمهات. اللهم صل على سيدنا محمد كارم الآباء والأمهات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كارم الآباء والأمهات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كارم الآباء والأمهات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كارم الآباء والأمهات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كارم الآباء والأمهات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كارم الآباء والأمهات في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منهرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم في أعظم القسم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أبيتها قد أتت 60 مائة فرج بها كربنا يا واسع الكرم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا نادم صلى الله عليه وسلم الحمد لله
والله سلام على وذرية والدة وأصحابه من إخواني من المرسلين شهداء الصالحين والعلماء العاملين العاملين على خاصة أبو حامد بن محمد بن محمد الغزالي نفعنا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوار وعلومهم والنفعات في الدين والدنيا والآخرة ونخص الوليد الحبيب علي بن عبد الله البحر بشفاء بنت علي بن أبي صديق وصول وفرهم أن الله يولي درجات في الجنة إذا علينا من بركاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلت على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa da'u bima awsiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu anha faqul ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram la ilaha illa anta birahmatika astaghithu wa min adzabika astajiru la tukallini la takilni illa nafsi wa la ilaha li min khalqika tarfal ain. Summa da'u, maka berdoalah, kata Imam Ghazali, bima ausiya bihi, sebab berwasiatnya bihi, sebabnya jemaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-Fatimata, kepada Siti Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Ghazali, berdoalah, ya, berdoalah dengan sesuatu ausiabihi, yang berwasiat siapa Rasulullah kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha, nomor 68, pertengahan 68. Kalau ngaji tarawono ya, biar tidak bingung. Sumatu bima ausiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah, kepada Fatimah, Siti Fatimah maksudnya, radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhai, anha, kepada Siti Fatimah. Apa wasiatnya baginda Nabi kepada Siti Fatimah? Faqul, maka ucapkan, ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram la ilaha illa anta birahmatika astaghithu wa min adabika astajiru la takilni illa nafsi wa la ilaha din min khalqika tarfulayan. Di mana ini kalimat ini yang ada? Sampean baca ini di mana? Wirdul Latif. Makanya orang kalau baca Wirdul Latif ini yang dirangkum oleh Habib Abdullah Haddad, di situ itu banyak doanya
banyak doanya Nabi itu Wirdul Latif ini. Kapan kalimat ini dibaca? Di waktu subuh. Makanya Wirdul Latif itu Habib Abdullah Al-Haddad memberikan ijazah kepada murid-muridnya dan orang-orang yang membaca Wirdul Latif di waktu pagi. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad ini memberikan ijazah itu Wirdul Latif supaya dibaca di waktu pagi. Ya, ini doanya Nabi dimasukkan di dalam Wirdul Latif. Ya, ini wasiatnya baginda Nabi kepada Siti Fatimah. Ya Fatimah, aku berwasiat baca doa ini di waktu pagi. Ya, faqul, maka ucapkan, ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang Hayyu, maha menghidupkan, ya Qayyum, dan maha apa bahasa, kalau bahasa Maduranya itu yang jumeneng, apa Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalal, wahidat pemilik keagungan, wal Ikram, dan dat pemilik kemuliaan, ya Allah. Jadi nama Allah dulu yang dipanggil, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai dat pemilik keagungan, wal Ikram, dan juga dat pemilik kemuliaan. Siapa? Allah. Ya, mulia itu miliknya Allah. Kalau seandainya ada orang mulia, berarti kemuliaan Allah diberikan kepada mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dijuluki mereka karamah. Ya, wali, orang itu karamah. Loh, kenapa? Keramat. Bahasa sekarang itu keramat. Kalau bahasa Arabnya karamah. Orang itu mulia. Loh, mulia ini kan miliknya Allah. Betul. Cuma Allah cinta kepada orang ini, diberi kemuliaannya dari Allah kepada orang yang dicintai oleh Allah. Kita ini bisa jadi orang mulia. Bisa. Bagaimana caranya? Ibadah, sholat, beramal saleh. Paham ya? Mereka seperti Habib Saleh, Habib Ja'far, Kiai Hamid, ya, siapa lagi? Banyak wali-wali yang ada di atas bumi ini. Mereka dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa anta, kecuali panjenengan, ya Allah. Allah itu satu zat yang wajib kita sembah. Bagaimana cara kita menyembah kepada Allah? Ada caranya. Paham ya? Ada caranya. Bagaimana Bib? Sholat aja ada caranya, tidak sembrono. Ya, paham ya? Nyembah kepada Allah dengan cara sholat. Jangankan kita nyembah, minta aja harus ada caranya. Ya, lain kita minta sama orang. Kalau minta sama Allah harus ada adabnya, ada tata caranya, ada sopan santunnya. Kalau minta sama orang cukup tangan satu. Tapi minta sama Allah, masa enak kalau kita minta tangan satu? Ya angkat tangan dua kita yang minta sama Allah. Dia angkat tangannya, minta sama Allah. Paham ya? Tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah illa anta, kecuali panjenengan. Ini doa ya, doa. Sampai harakati doa ini. Birahmatika, sebab rahmatmu, astagisu, yang selalu minta bantuan kami kepadamu. Astagisu, yang
selalu minta pertolongan kami min adzabika, dari siksamu. Ini doa bagus ini. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram La ilaha illa anta astaghitsu wa min adzabika, dan dari siksamu. Astajiru, ya, yang minta pertolongan kami. La takilni illa nafsi, la takilni illa nafsi, yang tidak ada pemasrahan atau memasrahkan ni terhadap kami, illa nafsi, kepada diri kami, wala ilahadin, dan tidak ada orang min khalqika, dari makhlukmu. Taraful ain, sekedap taraful ain, sekedap mata. Wa aslini, dan memperindah atau memperbaik panjenengan ya Allah li terhadap kami. Sya'ni, apa tingkah kami atau tingkah laku kami. Kullahu, semuanya. Bima asrahtu bihi salihin, sebab sesuatu aslahtu, yang memperbaiki atau memperindah, memperbagus siapa kami atau saya, bihi sebabnya ma as-salihin, banyak-banyaknya orang-orang yang saleh. Ini baca ya di pagi hari sampai baca, dan itu kalimat ini ada di Wirdul Latif. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram La ilaha illa anta birahmatika astaghitsu wa min adzabika astajiru. Astajiru la takilni illa nafsi wa la ilahadin min khalqika tarafal ain waslih li sa'ni kullah bima aslahtu bihi salihin. Baca kalimat ini, Masya Allah. Summa kul ma qalahu Isa ala nabiyina. Summa kul, maka ucapkan ma kepada sesuatu, qalahu, yang berkata hu terhadap ma, Isa, siapa Nabi Isa, ala nabiyina, terhadap Nabi kita semuanya, alaihi, bagi Nabi Isa, as-salatu wassalam, apa salawat wassalam dan salam baginya. Nabi Isa itu juga membaca doa di pagi hari. Ya, kata Imam Al-Ghazali, summakul maqalahu Isa ala nabiyina alaihi salatu wassalam. Apa doanya Nabi Isa? Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu wa la amliku nafa'a ma arju wa asbahal amru biyadika la biyadil ghairika wa asbahtu murtahinan bi amali wa la faqiran afgara minni ilaika wa la aghna aghniya minka anni Allahumma la tasmita bi aduwi Allahumma inni asbahtu. Ini doanya Nabi Allah Isa ya, di pagi hari. Makanya kita ini kalau di pagi hari harus sering-sering atau memperbanyak doa. Paham ya? Kenapa Habib? Karena pagi ini, kenapa kok pagi harus banyak minta doa-doa? Karena pagi ini istimewa buat kita ini.
kata Nabi Muhammad, naumas subhi yurisul faqra. Orang kalau tidur pagi ini tidak bakal sugih, kata Nabi Muhammad. Tidak sugih ilmu, tidak sugih harta, tidak sugih hati. Paham ya? Makanya kenapa Habib ini tidak ngaji malam, taklimnya kok subuh toh? Karena subuh ini tempatnya rahmat, tempatnya berkah di pagi hari. Makanya ulama-ulama dulu ini di zamannya ya Imamuna Syafi'i, Imamul Ghazali, di atasnya syekh-syekh ya, Imam Fakhruddin Syekh, di atasnya masih, di bawahnya juga mengikuti lamba-lamba seperti ini. Di pagi hari baca doa. Sampai bayangkan, Imam Ghazali mengajarkan kalau sampean di waktu pagi hari baca doa, baca banyak doa minta sama Allah. Paham ya? Makanya pagi itu tempatnya rezeki. Makanya sangat rugi bagi kita ini kalau pagi disia-siakan, tidak ibadah, tidur. Paham ya? Usahakan pagi hari. Jangan dituruti nafsu. Artinya jangan mengikuti nafsu. Kalau nafsu kita ini kepinginnya apa? Tidur, nyenyak, enak, seger. Tapi jangan. Kalau sudah waktu pagi hari khusus kita gunakan untuk ibadah. Paham ya? Makanya Habib kadang ditanya kenapa kok pagi Habib? Karena pagi itu tempatnya rahmat. Lebih-lebih pagi digunakan untuk ta'lim, ngaji kitab. Paham ya? Di Hadramut itu, di Hadramut, waktu yang tidak pernah disia-siakan oleh orang-orang di Hadramut itu, kalau urusan ta'lim ya, ngaji ini, kalau ibadah setiap waktu orang-orang Hadramut ini pagi, siang, sore. Tapi kalau urusan ngaji kitab, yang paling diutamakan oleh orang-orang sana itu di waktu pagi hari dan sore hari. Pagi sore, pagi ya jam-jam gini lah, sore. Kalau siang jarang. Paham ya? Kalau malam itu biasanya digunakan untuk istirahat, nisful lail, pertengahan malam bangun ibadah. Paham ya? Jadi kalau urusan ngaji yang paling diutamakan itu pagi dan sore orang Hadramut. Makanya di sana itu ada namanya waktu rahah di Hadramut. Di Indonesia juga ada. Ya Habib-habib sepuh mengadakan kajian kitab itu biasanya juga waktu roha itu waktu sore, ba'dal asyar ngaji kitab sampai mendekati maghrib, khalas. Paham ya? Walhasil yang penting di waktu subuh jangan kita sia-siakan waktu subuh ini, apalagi tidur. Paham ya? Tidur seenaknya. Antum ini perhatikan, kerugiannya antum ya akan merasa kerugiannya besok kalau antum sudah diambil nyawanya oleh Allah, akan merasa rugi. Paham ya? Man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha, kata Allah. Man amila, siapa orang amila yang mengerjakan, amila salihan, amal yang baik, fali nafsi, pahalanya akan kembali kepada dirinya. Lekon ngerjakno amal api, pahalanya akan kembali kepada dirinya. Maksudnya diri orang yang mengamalkan. Wa man asa yang sebaliknya, apabila orang itu berbuat dosa akan kembali kepada dirinya. Antum ngaji kitab ini pahalanya buat antum, bukan buat Habib. Antum tidak sholat, dosanya buat antum, bukan buat Habib. Paham ya? Antum tidur di waktu pagi hari, dosanya ya antum sendiri rasakan, bukan urusan dengan Habib. Meskipun antum taklim sama Habib, ngaji sama Habib, tapi kalau urusan dosa, paham ya? Saya suka ngaji aku, belok, mah Habib bosan. Kota ngaji kok dinama Habib bosan? Ada antum yang bosan. Antum ya? Di kota noro ngaji dinama Habib
kosong. Tidak ada. Kerugian itu akan kembali kepada dirinya. Sebaliknya pahala apapun, amalia apapun, amal soleh yang kita lakukan, pahalanya akan kembali kepada kita. Ini doanya Nabi Allah Isa. Allahumma inni asbahtu, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya kami atau saya, asbahtu di waktu pagi ya. Aku ya Allah asbahtu di waktu pagi aku, la astati'u, aku tidak mampu, kata Nabi Isa, daf'ama akrahu, yang menolak sesuatu, akrahu yang dibenci, apa itu? Aku tak mampu ya Allah untuk menolak ya sesuatu yang dibenci. Wala amlikun nafa'a ma arju, dan aku tidak memiliki naf'a, apa manfaatnya sesuatu, arju yang kami harapkan. Kami tak memiliki kebaikan milikmu ya Allah, ya pahala milikmu ya Allah, semua yang ada di atas bumi ini milikmu ya Allah. Ini doanya Nabi Allah Isa ya Allah. Nabi Allah Isa sudah nabi, masih pagi hari nyempatkan minta doa sama Allah. Entabe lihat Habib, Nabi Allah Isa yang begitu hebat di pagi hari masih minta sama Allah. Dan kenapa kita tidak hebat kok tidak mau minta sama Allah? Paham ya? Nabi Allah Isa sudah nabi, sudah hebat, pagi hari masih mau minta kok sama Allah. Nah kita kok ditinggal tidur sama kita yang tidak hebat, banyak dosa. Saya tunggu gak jaluk nama Allah, rugi ya. Wa asbaha, dan juga di waktu pagi hari kami, amrun, di waktu pagi amrun, apa satu masalah, satu perkara, biadika, sebab kekuasaanmu. Di pagi ini apa yang tidak kau kekuasai ya Allah, semua ini milikmu. La biyadi ghairika, dan tidak ada kekuasaan ghairika lainmu ya Allah. Kekuasaan ini milikmu. Apa yang bukan milikmu ya Allah? Bumi milikmu, rizki milikmu ya Allah, kesehatan milikmu ya Allah, umur semuanya yang kau berikan kepada kami milikmu, kami milikmu ya Allah. Mata yang kau jadikan, kau berikan kepada kami, ini milikmu ya Allah. Ini doanya Nabi Allah Isa ya Allah, luar biasa ini. Wa asbahtu, dan kami bangun atau kami di waktu pagi, murtahinan, yaitu menggadaikan, murtahinan itu menggadaikan, biamali, sebab amal kami di pagi ini menggadaikan amal kami ya Allah kepadamu. Tahu menggadaikan? Kalau kita menggadaikan, pergi ke penggadaian, kita menggadaikan barang, dapat apa kita? Dapat uang. Kalau kita menggadaikan amal kepada Allah, apa yang kita dapatkan? Pahala. Paham ya? Kita gadaikan di pagi hari kepada Allah dengan amal kita ini, ibadah, sholat, ngaji di waktu subuh, baca wirdul latif. Jangan turuti ini. Kalau leren ini namanya mata ini ngantuk. Paham ya? Jangan turuti mata. Bagaimana kita bisa menjadi orang mulia kalau kita ikuti hawa nafsu dengan mata itu? Ngantuk. Tapi kalau sudah urusan maksiat, nonton TV, ya oleh mata ya, kita gadaikan di pagi hari amal kita kepada Allah. Paham ya? Kan sampai pergi pegadaian, kita sampean bawa TV, iya, atau bawa lemari es, bawa apa lagi, menggadaikan barang.
Ini saya gadaikan nama TV saya gadaikan kulkas saya gadaikan ini tip saya di salon tuh, saya gadaikan perhiasan saya. Dapat apa sampai? Dikasih uang. Oh, ya ini sudah. Tapi kalau kita sama Allah jangan menggadaikan dunia, amal kita gadaikan sama Allah di pagi hari. Dengan apa? Beribadah. Paham ya? Ini yang doa yang dibaca oleh Nabi Allah Isa di pagi hari. Antum ya? Habib ulangi lagi, kenapa kok Habib ngaji tidak malam di pagi? Karena pagi ini tempatnya rahmat, tempatnya berkah di pagi hari. Makanya jarang di majelis-majelis pagi ini banyak pengikutnya, jarang, sedikit. Karena apa? Capek, ngantuk. Tapi kalau sambil semangat di pagi hari, Allah, luar biasa. Fala fakiru afgari minni, dan tidak ada kefakiran afkar yang lebih fakir minni dari kami ilaika kepadamu ya Allah. Wala fakiran afgara minni, afkara ya, hargati wala fakira afgara minni, dan tidak ada kefakiran afkara yang lebih fakir, afgara yang lebih fakir minni dari kami ilaika kepadamu ya Allah. Ya, wala aghni minka, dan tidak ada kekayaan aghni yang lebih kaya minka darimu ya Allah. Tidak ada kefakiran yang lebih fakir ilaika kepadamu ya Allah, dan tidak ada kekayaan yang lebih kaya minka darimu ya Allah. Paham ya dengan kalimat ini? Berarti doa ini, siapa yang mengatur fakir? Allah. Siapa yang mengatur kaya? Allah. Lo kok iso fakir kan? Berarti Allah ngasih kefakiran. Lo kok iso sugih kan? Karena Allah yang memberikan kekayaan. Paham ya? Luar biasa Nabi Allah Isa ini. Nabi ya, sudah nabi, amalnya yang sudah hebat, masih nyempatkan di pagi hari, di waktu pagi berdoa sama Allah. Nah, makanya rugi kita ini ya, yang bukan nabi, yang bukan siapa-siapa, di pagi hari kita lalaikan. Ya ndak doa, ndak ibadah, ya apa gitu. Banyak tidur dong. Makanya sia-sia ya umur kita ini. Kalau umur kita gunakan maksiat kepada Allah, tidak mau minta sama Allah. Lu kok bisa bilang Nabi Allah Isa aja yang begitu hebat masih membaca doa di pagi hari. Allahumma la tasmita bihi aduwi, wala tasubi sidqi. Allahumma ya Allah la tasmita bi. Allahumma ya Allah la tasmita, tidak ada kebahagiaanmu bi kepada kami, adui apa musuh kami. Wala tasubi sidqi, dan tidak menyusahkan siapa dirimu ya Allah bi kepada kami, sediki siapa, sidiki siapa, kepada saudara, kepada teman-teman kami. Wala taj'al
musibati dan tidak kau jadikan musibati apa musibahku fi dini di dalam agamaku. Ini doanya Nabi Allah Musa ya. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kepada kami fi dini di dalam agamaku. Loh, kalau musibah agama, iya, musibah yang paling besar bagi orang apabila orang itu tidak masuk ke agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi ada satu bacaan doa, kalau sampean baca insya Allah selamat. Ya, selamat dari apa, Bib? Selamat dari fitnah, dan juga Allah tetapkan hatinya Islam, iman dan Islam. Apa doa itu? Ya mulkibal qulub sabbit qulubana ala dinikal Islam. Baca doa ini. Ya mulkibal qulub sabbit qulubana ala dinikal Islam. Ya mulkibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan membolak-balikkan hati ini Allah. Begini, bisa begini, bisa begini. Ya mulkibal qulub sabbit qulubana atau sabbit qalbi, tetapkan qalbi apa hati kami, dinika yaitu agamamu, dinal Islam, agama Islam. Tetapkan hati kami tetap Islam ya Allah. Jangan kau rubahkan hati ini di luar agama Islam. Paham ya? Makanya di sini dikatakan wala taj'al musibati fi dini, dan jangan kau jadikan musibahku fi dini di dalam agamaku. Wala taj'al dunya akbar hammi, dan jangan kau jadikan dunia ini maksudnya akbar, lebih besar, hammi dari cita-citaku. Jangan kau sampai cita-citaku ini cinta kepada dunia. Aduh, luar biasa Tuhan Allah. Kenapa ini doanya Nabi, tidak butuh dunia. Apalagi Nabi Muhammad tidurnya sederhana, ya, sederhana. Nabi Muhammad gembala kambing, jahit. Makanya kita ini jangan gengsi ya. Nah, pergi ke pasar, orang laki malu, jangan malu. Makanya lebih afdol kalau antum belanja ke pasar, jangan istri antum. Di Abdurrahman tidak ada orang yang pergi ke pasar, orang perempuan tidak ada. Paling banyak orang laki belanja. Tidak ada orang perempuan. Karena apa? Dijaga orang perempuan. Kalau di pasar kan fitnahan banyak. Iya, kalau pakai cadar, cadar, nah, dilihat mukanya. Kalau pakai cadar masih aman. Kadang-kadang ini telah pakai ini dilihat sama orang laki. Berarti, bodina wadah dia, fitnahan banyak. Makanya apa kata ulama, tempatnya setan itu di pasar. Paham ya? Jangan gengsi kita ini. Paham ya? Cocok tumbuh malah kental ke pasar. Jangan. Nabi Muhammad kok. Bayangkan Nabi itu gembala kambing. Apa itu? Cari makanan buat binatang ternaknya. Jahit Nabi Muhammad, nyapu Rasulullah. Paham ya? Jahit Nabi Muhammad, jahit bajunya sendiri Nabi. Luar biasa. Nabi ya, Nabi. Laulaka apa kata Allah, seandainya tidak ada kau Muhammad, aku tidak akan jadikan ini bumi serta isinya. Kalau tidak ada kau Muhammad, tidak akan aku jadikan bumi serta isinya. Kalau tidak ada kau, aku jadikan bumi, langit, semua, neraka, surga, karena aku ciptakan lebih awal kau Muhammad. Nabi Muhammad sudah Nabi yang paling hebat. Pahamnya kita ya, jangan gengsi ya, jangan gengsi. Wah, gengsi.
Wala taj'al dunya akbar hammi, jangan kau jadikan dunia ini lebih besar dari cita-citaku. Jangan kau jadikan, ya Allah, dunia, kerja. Kapan mau ibadahnya? Paham ya? Ada untuk Pak sampai semalam, tidak sholat, tidak apa. Jangan kau jadikan punya sawah, nanam, tak kesatu melolo, tak betul. Ini doanya Nabi Allah Musa, jangan kau jadikan dunia ini sebagai cita-citaku, ya Allah. Jadikan semua urusanku karena dirimu dan akhirat yang selalu kami minta. Ini doanya orang-orang dulu begitu. Ada satu cerita Habib Saleh ya, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamud itu hebat, wali. Habib Saleh ini wali ya, dan kewaliannya itu bukan di Indonesia doang, sampai ke negara luar, mancanegara, sampai di negara luar. Di waktu Habib Saleh itu muda ya mungkin usia 40 lah atau di bawahnya itu, Habib Saleh ini sudah memancarkan kemuliaan menjadi wali. Di waktu Habib Saleh ini diundang kerajaan Saudi, kalau tidak salah apa Raja Salman apa siapa ini, Habib Saleh pernah diundang. Putranya Raja Saudi itu tidak punya bubur, tahu bubur ya? Kalau nggak silitnya, tidak ada silitnya. Ya? Tidak ada silitnya. Akhirnya Habib Saleh diundang ke sana. Diundang di sana, nyampe di Saudi. Ya Habib, saya minta doanya. Saya punya anak, tidak punya silit katanya. Bubur, paham ya? Bukan silit pantat ini, bukan. Lubang itu kan ada buburnya merah ini, paham ya? Biasanya kalau wasir biasanya keluar, kalau mencem biasanya keluar. Itu buburnya tidak punya bubur. Habib Saleh diundang di sana, dia akan dikasih air, diusap-usap silitnya sama Habib Saleh. Langsung besoknya ada silitnya, ada buburnya. Dikasih uang Habib Saleh ini. Wah, seandainya uang itu dikuruskan sekarang, dihargai uang sekarang, hektaran punya tanah. Tapi Habib Saleh selesai mendapatkan uang, berangkat ke Hadramut, dikasihkan sama orang-orang Hadramut sama Habib Saleh untuk bangun ini, bikin ini. Pulang dari Hadramut nggak bawa uang. Kenapa Habib? Uang dikasih banyak. Karena Habib Saleh orang wali dan mududun. Ini doanya Nabi Allah Isa. Wala taj'al dunya akbar hammi. Jangan kau jadikan dunia ini lebih besar daripada cita-cita. Tapi sekarang Habib Saleh digoda dunia. Habib Saleh masa hidupnya dikejar-kejar dunia. Ada orang Yahudi ya, tidak bisa jalannya ngesot, tidak kuat kakinya, bawa uang sekoper. Apa kata Bah? Saya minta obat, doakan saya supaya bisa berjalan. Ini uang buat Abah. Apa kata Habib Saleh? Saya doakan mudah-mudahan sampai yang dikasih sembuh, tapi uangnya bawa pulang, kata Habib Saleh. Didoakan sama Habib Saleh, dipegang kakinya langsung bisa jalan, tapi uangnya suruh bawa pulang sama Habib Saleh. Bawa pulang uang ini, bawa pulang. Nah, ini buat Abah. Ini orang Yahudi ya, manggil Abah bukan manggil Habib. Bawa pulang, kata Habib Saleh. Allah. Tapi sekarang bagaimana? Habib Saleh dikejar dunia. Bukan Habib Saleh butuh dunia yang butuh sama Habib. Kita harus begitu. Kalau bisa dunia yang butuh sama kita. Bagaimana caranya, Habib? Ibadah yang banyak. Kadang ya ibadah tidak bisa. Tak kelar mereka
sepeda motor tak taken tem gitu. Punya mobil saya, aduh, tidak bisa sampai ibadahnya. Orang-orang dulu itu ibadahnya, paham ya? Tidak ada. Sampai dengar orang-orang wali-wali posantunnya, tidak ada. Makanya disebutkan oleh Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum. Mereka tidak ada susah sedikit pun, tidak ada rasa bingung sedikit pun apa yang mau dimakan besok, tidak ada. Kalau kita kan mikir, aku berbeda ya. Orang wali tidak ada, orang yang dekat sama Allah tidak ada. Kita teruskan. Wala muballigha ilmi, dan tidak ada muballigha tempat menyampaikan ilmi apa ilmuku. Wala taslita alayya bidambi, dan tidak ada perintah, tidak ada perintah alayya kepada kami bidambi sebab dosaku. Man la yarhamani, man la yarhamuni, man siapa orang la yarhamuni yang tidak mendapatkan rahmat. Man la yarhamuni, man siapa orang la yarhamuni yang tidak mendapatkan kasih sayang ni terhadap kami. Ini doanya Nabi Allah Isa. Jelas ya? Walhasil, intinya dari kajian kitab di pagi hari ini, usahakan kita itu harus banyak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta isjaluk nama Allah sudah. Lebih-lebih di pagi hari. Jangan digunakan di pagi ini turut dok, jangan. Rugi kita ini, rugi. Kalau kita ini pagi tidak diniati atau tidak diajak untuk beribadah, rugi kita. Makanya orang-orang yang tidur pagi lihat, ya, tidak bakal sukses hidupnya. Yang nomor dua, selain kita doa di pagi hari, memperbanyak ibadah di pagi hari, kita ini jangan merasa menjadi orang yang sudah hebat, jangan. Marilah, kok tahajud malam dibutuhkan kok. Jangan kita ini sudah puas dengan amal yang kita lakukan, paham ya? Jangan kita harus mari ngaji kok kenyataanlah. Jangan kita ini sudah merasa puas, merasalah kurang kita ini. Kalau kita merasa kurang, aduh, kok kita orang ngaji kok, kita minggu boleh, Rebu, Habib ibadah majelis taklim, merasa kurang. Tapi kalau kita sudah merasa cukup, berhenti sampai situ amalnya orang ini sudah tidak mungkin bertambah, paham ya? Dan juga kita ini sebagai kaum laki jangan merasa gengsi. Bagus kok. Maju entar ke pasar merangkak. Jangan pergi ke pasar kaum laki. Malah itu lebih afdol. Jaga istrinya antum ini. Paham ya? Coba bisa ya. Tak tahu nah Nabi ini nah ala jagongan itu kubi laki-laki lain. Laki nangir cengiran boleh jempol. Dibiarkan istrinya. Jangan gengsi kita ini pergi ke pasar, jangan dia aja. Kalau kita pergi ke pasar, ya, nah, seandainya terpaksa sambil berangkat ke pasar dengan istri atau istri ke pasar, dampingi istri. Paham ya? Dampingi antar ke pasar, antar ke toko, antar ya. Jaga, paham ya? Supaya tidak ada fitnah. Walhasil lebih-lebih zaman sekarang fitnahan besar di mana-mana ini. Iya. Kalau kita ini ya tidak bisa jaga istri, harus antar ke pasar, iyalah. Kalau antar ke pasar, iya. Tidak ada pikiran ini, maaf. Tidak tahunya di pasar duduk-duduk cerita-cerita
kol-kolan di orang laki lain. Tanggung jawab kita. Paham ya? Kita ini harus punya sifat cemburu, khawatir ada apa istri saya. Nah, kalau sekarang kan enggak ada sifat cemburu. Lah Habib bicara ini bukti ya. Habib bicara ini bukti. Bukan cuma bicara toh. Sampai lihat di Hadramaut, tanya sudah sama orang-orang yang pergi ke Hadramaut. Ada orang perempuan belanja di pasar. Nah, ada yang paling banyak orang laki. Kenapa? Karena tahu kalau di pasar itu tempatnya setan. Paham ya? Bini adalah anakku lipan si durati menyarok antara ke pasar. Ya, terus dia orang laki lain. Marati, madai, makote, fitnah besar. Hati-hati. Tanggung jawab kita. Kita tidak sadar kalau itu tanggung jawab kita. Pendulnya, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang manfaat buat kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang didahulukan oleh Imam Al-Ghazali, dan mudah-mudahan doa-doa ini bisa kita baca di pagi hari, di waktu pagi, ba'da shalah, terus kita membaca doa kepada Allah supaya kita diselamatkan dari fitnah dunia, ya, diselamatkan dari fitnah dunia Allah subhanahu wa ta'ala, dan diberi rahmat, kasih sayang, rezeki yang banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbana tarafna bi'anana tarafna wa annana asrafna lana asrafna wa tub alayna tawbah tasimu kulla hawbah wasnul lana al-awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والآل والإخوان وسائر الإخوان وكل ذي محبة وغيرة مصوبة والمسلمين أجمعين ربي فاسمع بدلا وجود من نال باكتساب منا بمصطفى رسوله قضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد القطب وآله وصحبه والحمد لله في البطن والتناهي والحمد لله في البطن والتناهي الفاتح بالقبول تم كل شيء مقبول وإلى حضرة النبي رسول سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل نيتنا تقبل حجتنا تقبل دعاءنا. اللهم إنا نسألك عظوما نافعا علما مقبولا ودعاء مستجابا ودينا قيما وقلبا واسعا وعملا مقبولا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يشاء وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ونفس لا تسمع برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.